Kgotso weso. Dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo ho yona ha jwale re tsepame hodimo ha metheho ya yona, mme re ntse re tadima mantswe kapa ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Ha jwale re ntse re tadima na mofuputsi, researcher, e le motho jwalo ka mang le mang, na ho ka etsahala eng ho yena maikutlong, monahanong, e le motho ya jwang. Mme re ntse re sheba ka leihlo la Professor Andrea Hust wa South Africa. Ha jwale re ntse re tadima itsebe, know thyself, motlolo wa Lacan wa utlwisisa boetsi bo rarahaneng, botho bo rarahaneng, a Lacanian model of understanding a subjective complexity. Jwale ha jwale re tsepame hodima barati ba boteng bo lokolohileng, e leng bao re tla re ke di-ontophilia tse lokolohileng kapa hysterical ontophiliacs. Motho ya bitswang Theodor John Kaczynski o re, o fumana seo o tsebe ho se ngongorehela ka moso, o se ngongorehiswe ke ho shwa, o se ngongorehiswe ke ho shwa. O fumana seo o tsebe ho se ngongorehela ka moso, o se ngongorehiswe ke ho shwa. Jwale mabinabine ana a Kaczynski naha thote a duma lefatshe la hae leo a le lorang ka nako ya kgale ya bophetheho, e leng ideal world, le phallang ka bolokolohi, modubadube, chaos o senang kgutlo, bojwale bo senang pheletso, bo senang matshwenyeho, ka ho qolleha moo ho senang batho ba bang, barati ba boteng bo lokolohileng kapa di-ontophilia tse lokolohileng, di-ontophilia tse hysterical, e leng hysterical ontophiliacs, ba dumela ba re ditsi, e leng di-institutions, dibopeho, di-structures, ditaelo, orders, le meralo, e leng di-plan, kaofela di hatakela bophelo ba tlholeho, tlokotsi kapa tsietsi, crisis ya ho phela, e leng existential, ho hlakile e bakwa ke tseo motho a iketseditseng sona, se kginang batho, se kenakenanang le kgotso e phallang ya ho ba teng, e leng ya being. Tlokotsi kapa tsietsi, crisis, ena e hlaka hantle ha Kaczynski a nyonya ho phela kapa a nyonya toropo, city, ha a re dintho tsa mehla tsa malapeng, bophoqo le mesebetsi ya boqaqa, bakgethwa ba ikgohomosang, boqitelo le dipapatso tsa bolotsana, dipolao tsa metswalle, ho fapana le ho bolaya dira tsa barui ba tjhelete, ditshila, mafu ditoropong, di-city, le seo re se phelang ho tsona kapa seo re phelang ho tsona, metjhini e hlatswang, dikoloi tse ikgannang, di-television mmoho le difonofono. Re a qotsolla ha a ipakahatsa tumelong ya hae, e leng enwa Kaczynski, tumelong ya hae e reng technology e senya bolokolohi ba motho, o re e theolela batho boemong ba dikere jwalo ka dikere koloing, e nka ho itaola ha motho le bolokolohi
ba rona, ra qotsolla, le bolokolohi ba rona. Ho barati ba boteng bo lokolohileng, e leng di-ontophilia tse lokolohileng kapa di-ontophilia tse hysterical, e leng hysterical ontophiliacs, tlokotsi kapa tsietsi, e leng crisis ya ho phela, existential, e tshikgunya takatso ya ho thuha kapa ho etsa dissolve, ho qhetsola kapa ho tamukanya dibopeho, di-structures tsohle tse kenyang batho tjhankaneng. Ka technology, Kaczynski o nganga a re, ra mo qotsa, tsela e nngwe eo re ka e lahlelang matjoing kapa tsela e nngwe eo re ka e lahlelang matjoing ke ho e ranthanya le ho e diha fatshe, ra qotsolla. Ka ho tjho jwalo, o sisinya a re, ra mo qotsa, le ka ho ngongorehisa batho ho fihlela dintho di swahlamana, le ka ho ngongorehisa batho ho fihlela dintho di swahlamana, ra mo qotsolla. Jwale ka ha di-ontophilia tse lokolohileng, le hysterical ontophiliacs, ha ba rate ho busetsa dibopeho, e leng structures tse senyehileng ka tse ding, mohlomong tse betere, ho bona tlhopho-botjha ha se tharollo. Ho tiisa maikutlwana, Kaczynski o re, boitseko ba nnete bo lokela ho ikarola ho ba hlophang kapa ho ba hlophang botjha. Boitseko ba nnete bo lokela ho ikarola ho ba hlophang botjha. Ho totobetse morati wa boteng bo lokolohileng kapa le-ontophilia le lokolohileng, e le le-ontophilia le hysterical kapa hysterical ontophiliac, o tjhotjholletsa lefatshe le kang ha mmanyafeng kapa ha tati, e leng radical nihilism. Empa ha motho a sheba mohlala wa Stucky le seahi, e leng architect ya bitswang Hunter Stewart, ha se di-ontophilia tse lokolohileng, hysterical ontophiliacs fela, tse qhaqhang metheo. Hunter Stewart o phahamisitse tokoloho, e leng hysterical, ya boitseko kgahlanong le botumelakgwela, e leng straight lines, botumelakgwela. Handert Wasser o re, botumelakgwela bo tantellang ho tswela pele jwalo ka batshwaruwa tjhankaneng bo lokelwa ho motsulwa ka metso, ra mo qotsolla. O botumelakgwela bo re tantellang bo tswela pele jwalo ka tjhankaneng kapa bo tswelang pele jwalo ka tjhankaneng bo lokela ho motsulwa, ke seo a se tjhong. Hape o ile a hanana le babusi ka mantswe, o re, mobusi ke letshwao le letjha la hlooho e ntsho. Mobusi ke letshwao la bokudi bo botjha ba bobodu, ra mo qotsolla. Bohanyetsi ba hae ba puso bo tswela pele ka ho ngangisa, a re, bohle ba lokela ho kgona le ho tlameha ho aha. Bohle ba tlameha kapa ba lokela ho kgona le ho tlameha ho aha. Re tlameha ho toba kotsi ya mofuta wa bohlanya ba sebopeho sena seo hamorao se tla putlama, mme ho a re lokela hape, re tlameha ho se tshabe ho shwa hoba ke yona tsela ya ho aha botjha, mohlomong kgaho e nepahetseng, ra mo qotsolla. Kaczynski yena o re, o tsitlalletse ho tokoloho ho tswa pusong e petlentsweng bathong eo re amohelang marantha le bobodu, collapse le decay. Ka yena o re, sebaka se sa duleheng ho motho se tla ka kwano ho boitshwaro bo tlamellwang ho dula mothong, moaho,
e leng architecture o tlamang. Jwale re a feta he re ya ho ba bang e leng barati ba boteng ba bo dipakeng, barati ba boteng empa bana ke bo dipakeng e seng bane bo lokolohileng. Re ile ra sheba ka barati ba boteng ba tshireletso bo sireleditsweng, ra sheba barati bana ba boteng bo lokolohileng. Ha jwale re bua ka barati ba boteng bo dipakeng kapa di-ontophilia tsa boteng bo dipakeng. Barati ba boteng bo dipakeng kapa re ka re ke di-ontophilia tsa boteng bo dipakeng e leng di-ontophilia tse paradoxical e leng paradoxical ontophiliacs. Ha o tadingwa barati ba boteng bo dipakeng kapa di-ontophilia tsa boteng bo dipakeng, di-ontophilia tse paradoxical e leng paradoxical ontophiliacs, jwalo ka Stephen Hawkins, lefatshe le lorwang la nako ya kgale ya bophetheho e leng ideal world, le dipakeng tsa kgotso ya sepakapaka lehodimo e leng cosmos, le modubadube e le hore re ha o tadingwa barati ba boteng bo dipakeng kapa di-ontophilia tsa boteng bo dipakeng e le di-ontophilia tse paradoxical kapa paradoxical ontophiliacs, jwalo ka Stephen Hawking, lefatshe le lorwang la nako ya kgale ya bophetheho le dipakeng tsa kgotso ya sepakapaka lehodimo e leng cosmos, le modubadube chaos. Hawking o ngotse o re nalane yohle e leng yohle ya saense e sale e le ho elellwa lebaka la tse etsahalang. Dietsahala di tshwantsha tsela e leng order eo di etsahalang ka yona, eo e ka bang ke ya tlholeho kapa tjhe. Hape wa nganga o re Einstein o fositse ha a re Modimo ha bapale mataese, e leng ho thweng God does not play dice. Empa yena Hawking o re bopaki bohle bo tobileng ho yena bo re ke sebapadi se thatafetseng sa mataese, ya tjhayang mataese ntho efe le efe e etsahalang. Jwale ha o le ontophilia la boteng bo dipakeng e leng bo paradoxical, tlokotsi kapa tsietsi ya ho phela existential e tshikgungwa ke ho wela lerabeng la ho kgetha ho sa kgetheheng. O ka eba le tshireletso e leng paranoid e ngatahadi, wa iphumana o kgorametse meralong kapa systeming, wa nto lahla tse tshwanelang le tsona kapa tse hananang le tsona, wa nto hana tse sa tshwaneng le tsona kapa tse hananang le tsona. Jwale o tla bona moralo wa hao o sa sebetse. Ka phetha ho thwe o ka eba le tshireletso e ngatahadi, wa iphumana o kgomaretse meralong kapa systeming, wa nto lahla tse sa tshwaneng le tsona kapa tse hananang le tsona. Jwale o tla bona moralo wa hao o sa sebetse. Ka hoo ke nako ya ho fetoha. Ho ya ka Hawking, sena ke bothata ba bo rasaense ba itshwarelletseng ka maikutlo a tebileng, a kgomaretseng filosofi e reng dintho di etsahala ho latela sesosa se tlileng pele ho tsona, e leng determinism. Ha re mo qotsa hape o re bo rasaense bana ha ba ithuta nalane hantle. Tlholeho e leng universe ha ya itshwara ho ya ka menahano ya rona, e tswela pele ho re makatsa, ka mo qotsolla Hawkins. Ka lehlakoreng le leng
Ha o kgomaretse monahanong wa monyetla e leng chance, o ka nna wa thula kapa o ka nna wa thuha wa etsa dissolve dibopeho, structures le tsela order ho fihla boemong bo tsohle di leng malwanlwahla di hlokang moelelo ho o sitwang ho di kgutlisetsa madulong. Ka ho ke nako ya ho di tsitsisa. Tsela efe kapa efe e nkang mojao e tlisa tlokotsi kapa tsietsi e leng crisis e hlohlelletsang ho thetla kapa ho qapa botjha ho le kelohloko ya process ya tsela ena e sa kgaotseng ho etsahala. Jwalo ka deontophilia tsa boteng bo dipakeng tse paradoxical, o tla iphumana o nka boikarabello ba ho aha lefatshe jwalo ka mosebetsi wa bonono e leng work of art o kelello kapa sense le boleng value tsa ona di ikamahantseng le thahasello ya hao processing ena ya bonono. Ka ha ho ja matla ho tshwarella processing tseleng ena ya bonono ya ho qapa botjha, deontophilia tsa boteng bo dipakeng tse paradoxical ba kotsing ya ho lahla thahasello, mohlala, ka lebaka la botswa, mokgathala kapa monyebe. Jwale Hawking o nganga a re Albert Einstein o hanne monahano o reng tlholeho e dubakane ke randomness. O re o ile a tsitlalla a re ho se qaqe, uncertainty, ke bothata ba nakwana bo tjantjellwang kapa bo tjantjellong ya rona ka determinism e leng philosophy e reng dintho di etsahala ho latela sesosa se tlileng pele ho tsona. Tlwaelo ena ya tshireletso e leng paranoid, le ha o le jwalo, e nolofaditswe ke tsotello ya hae e pakahatswang ke ho qoba kotsi ya ho lahlehelwa ke thahasello. Tse ding tsa dipolelo tsa hae tse tsebahalang ke mantswe a dumang ho natefelwa ke ho ba dipakeng e leng ho ba paradoxical, ho ba dipakeng ke papadi ya science. Ho thwe o ile a tsitlalla a re ka mantswe a hae ka mo qotsa, ntho e sa utlwisiseheng ka ho fetisisa ka lefatsheng ka world ke ho utlwisiseha ka hohle hohle. Ntho e sa utlwisiseheng ka ho fetisisa ka lefatsheng ka world ke ho utlwisiseha ka hohle hohle. Ho fapana le Newton a nketseng hloohong ho hlaka clarity le taolo, Einstein o bone lefatsheng e leng world e le tshita kelello, e le mysterious le botle bo hlollang. Ka mantswe a hae o re ntho e ntle ha diyo motho a e experience-ang e leng eo a amanang le yona. Kamano ya hae le ntho e ka ntle ho yena e leng tlholeho ke tshita kelello eo ho yena maikutlo ana a leng ntho e ntjha, a bile a sitwa ho kgefutsa le ho ipotsa dintho le ho sitwa ho ema tlekelele a ntano hlollwa o jwalo ka mofu. Ra pheta re re ntho e ntle ha diyo motho a e experience-ang ke tshita kelello eo ho yena maikutlo ana e le ntho e ntjha, a bile a sitwa ho kgefutsa le ho ipotsa dintho le ho sitwa ho ema tlekelele a ntano hlollwa o jwalo ka mofu. Ka Einstein, teko ya science ke process ya bonono le tabatabelo, mme ha re mo qotsa, ha ke na neo e kgethehileng empa ke na le tabatabelo e makatsang, nkeke ka lahla tabatabelo ena e mmakatsang. Setshwantsho sa maikutlo
e leng imagination. Setshwantsho sa maikutlo se bohlokwa ho feta tsebo, ka qotsolla. Le ho botsa ho ya ho ile, jwalo ka re mo qotsa hape a re, ho botsa dipotso tse ntjha, dintho tse ntjha tse etsehang, ho lekola bothata ba kgale ka lehlakore le sele, ho batla setshwantsho sa maikutlo se nang le bonono le ho tshwaya kgatelopele saentseng, ka mo qotsolla. Jwale ha re fetele ho barati ba tshireletso ya ho itseba. Mona jwale re bua ka di-auto e seng auto. Barati ba tshireletso ya ho itseba. E le hore boetse re qala ka tshireletso, re tla boetse re tlotla re bue ka bolokolohi, re boele re tlotla re bua ka ho ba dipakeng. Fela jwale re ntse re bua ka di-auto, barati ba tshireletso ya ho itseba, auto. Barati ba tshireletso ya ho itseba, di-autophilia tse sireletsang ho itseba, e leng di-autophilia tse paranoid kapa paranoid autophiliacs. Lebakahadi la ho phela ho ya ka Oprah Winfrey, ha se ho laola kapa ho etsa mastera tlholeho ya dintho, empa ke ramoqotsa ho ntlafatsa ka ho phethahala motho eo o reretsweng ho ba yena, ka mo qotsolla. Jwale ho tutubetse barati ba tshireletso ya ho itseba kapa di-autophilia tse sireletsang ho itseba, e leng di-autophilia tse paranoid autophiliacs. Ke tseba ka botlalo seo re se phelang, ke seo re se bonang, jwalo ka yena Oprah Winfrey wa motaele wa tshireletso a tjho. Seo a se bolelang se duma karabo ya potso ena, ke lokela ho ba teng kapa ke lokela ho ba eng, hantle ke lokela ho ba eng, ke potso, ke lokela ho ba eng, what should I be? Ka mantswe a hae Oprah o re, ha o hlakelwa ka botlalo na mang, o tla tseba ho kgetha se molemo ho wena ka nako eo. Jwale ra qotsolla barati ba tshireletso ya ho itseba kapa di-autophilia tse sireletsang ho itseba kapa di-autophilia tse paranoid autophiliacs, ke batho ba kgolwang maikutlo a ho tsitlallela, ho itshepahalla bothong ba hao ka ho ba motho wa nnete, ka ho phethahala ho seo leng sona maemong, e leng situations ohle le diketsahalong kapa di-circumstances tsohle. Botshepehi ba nnete ka Oprah Ramaphosa ke ho etsa ho nepahetseng ka tsebo e reng ha ho motho ya tla tseba na o entse kapa tjhe, ka qotsolla. Ho puaneng mantswe ana hae ke tlokotsi kapa ke tsietsi e fihlang ha o elellwa ho se fihlele bophetheho, e leng ideal, bophetheho ba hao. Tlokotsi kapa tsietsi ena, e leng crisis, e fehla tjantjello ya ho intlafatsa bowena, e leng self, e ka ba ke thutong, kwetlisong, jwalo jwalo. Barati ba tshireletso ya ho itseba kapa di-autophilia tse sireletsang ho itseba, e leng di-autophilia tse paranoid autophiliacs, ba eteletsa pele katleho ya motho ka boyena ba hae esita le ho iphetola ka ho intlafatsa. Ke batho ba ratang tlhodisano eo e ba thusang ho dula ba tiisitse, ba tadimme hodimo mane. Thohako ho bona ke ya bosawana hobane
ba ikutlwa ba phethahetse ha ba ntse ba atleha ho fihlela ba batla le seo matla a bona a sitwang ho ba fihlisa sehlohlolong. E mong ke moetapele wa North Korea. E leng Kim Jong-il. Ke morati wa tshireletso ya ho itseba kapa leotophilia le sireletsang ho itseba, leotophilia le paranoid autophilia, ya bonahetseng eka ha a ikelellwa semelo sena. Ya bonahetseng eka ha ikelellwa semelo ekang ha ikelellwa semelo sena. Ho ya ka puo ya difiori tsa mmuso nakong ya tlhaho ya hae, re a qotsa, lehadima le ne le tsekemisa mmane leqhwa letangwaneng la Mount Pakdu la duma modumo wa tshitakelelo mokudi wa hlaha, re a qotsolla. Sena ke bopaki kapa ka bopaki bona ba tlhaho ya modingwana ona, difiori tsa mmuso di phatlaladitse di re nakong ya ho phela hae o ne a, re a qotsa, a sebetsa a sa robale le ha boroko bo le teng, e le ho iphutsisa ya bitswang Juche, ya neng a phethahetse boitsekong. Ke senane se ikgethileng le rafiori, e leng theoretician, ya neng a tsebisisa a mastera menahano ya boitseko. Ke moetapele wa mokga le batho ba bo rona ya bohlale. Tjhebelopele ya hae ke ipabotseng le boetapele bo tswileng matsoho. Ke moetapele wa sebele ya nang le makgabane a kgethehileng, re a qotsolla ditokomaneng tseo mo ngotsweng tsa mmuso. Karabo ya Kim Jong-il potsong ya ke lokela ho ba eng, what should I be, e totobetse. Ke moetapele e moholo, le the great leader. Hape tsohle tseo a di etsang ho tloha mananeo a television a hlophilweng ka kelohloko, moo a potapotilweng ke diofisiri tse bohehang, ho isa ditshwantshong tsa hae tse manehilweng dikolong, ke pontsho ya bophetheho, e leng ideal bophetheho ba hae. Jwale ha re shebe barati ba ho itseba ho lokolohileng, e leng jwale di-autophilia tse lokolohileng kapa hysterical autophiliacs. Michel Foucault eo re buileng haholohadi ka ena, haholohadi. E ka o ne a tobile Kim Jong-il moo a reng maqheka a sera ke bohatelli bo ka ho rona bohle, ka dihlohong tsa rona le boitshwarong ba bo rona ba mehla. Bohatelli bo qobellang, ho rata matla, ho lakatsa ntho e hatellang, e re jaletsang, ka mo qotsolla Michel Foucault. Jwale ho lahlela matjoing ha hae bohatelli, e leng fascism, bo re qobellang ho iketsa sehlabelo sa matla a re hatellang, hoduma pono ya ho elellwa bonna kapa bowena, self, bo phethahetseng, e leng ideal self, e le moya o lokolohileng, free spirit. Maikutlo a reng lerato kapa passion la hae ke la ho itseba, e leng autophilia, ho lokolohileng, ho hysterical, a tshehetswa ke puo ya hae e tummeng, ha re se ke wa mpotsa na ke mang, hape se ke wa mpolella ho dula ke tshwana ka mehla. Jwale ra qotsolla ho morati wa ho itseba ho lokolohileng kapa leotophilia le lokolohileng, leotophilia le hysterical, e leng hysterical autophilia, tlokotsi kapa tsietsi
ya boitsebiso e leng identity e bakwa ke ho elellwa ho wela tjhankaneng ya boitsebiso ba leshano bo fake bo e seng wena. Jwale tlokotsi kapa tsietsi crisis ena e fehla tjantjello ya itokolla ho tswa boitsebisong bo kenyang maikutlo tjhankaneng. Ka lona lebaka leo Foucault a hanang jwang le jwang ho kenngwa Diogo Club, ho dihelwa sehlopheng se itseng, ho kenngwa maikutlo a welang mokgeng o itseng kapa ho fuwa letshwao lefe kapa lefe la boitsebiso. Ho fapana le Oprah, Foucault o tsitlalla a re tumelo e kgolwang bonna e leng bowena kapa self bo phethahetseng ideal self ha se ntho e ka lipuwang kapa e tsepameng e ka fetohang ka ho phethana ho ba se itseng seo reretsweng ho ba sona. Ho jwalo thutong ya hae ya ho itseba e leng personas, Foucault o ekeditse haholo ha kutlwisiso ya ho itseba ka ho tamukanya bowena kapa self. Jwale o ka nahana wa re Bob Dylan o etsisa Oprah ha a tiisa re seo ka moqotsa a re seo nka se etsang ke ho ba nna eo ke leng yena. Re ka re all I can do is be me, whoever that is. Empa jwalo ka Foucault, Dylan o hana ho bolela na ke mang. O tsitlalla re ha ke fane ka moelelo ho hang ho hotle, ha ho botle ba lerato la naha. Ke nka ntho efe le efe ka moo e leng ka teng ntle le melawana ya na e lokela e be jwang ka mo qotsolla. Seo a se tjhong o re ra qotsa re sheba modubadube ke motswalle wa ka e leng Chaos is a friend of mine. Mme o re ha re se re ka qotsolla motaele wa bolokolohi leng hysterical wa hae o tshwantshisa hantle tlhalosong ya hae ya ho ba teng e leng being jwalo ka leeto ha a re ka mo qotsa e jwalo ka ho emeng tlekelele bohareng. Ha ho moo e tswang kapa moo e yang teng. Ebile wa eketsa hore batho ba bangata ba sitwa ho mamella leeto empa ho nna e ka ke ho phefumoloha ke ho etsa hobane ke kgannwa ke ho etsa. Haeba he ra qotsolla ka mo qotsa hape haeba he ho nna ke ho sisinya ho sa eng kwana le kwana empa ke ho emeng tlekelele. Jwale Dylan o sotha kutlwisiso ya bonna kapa ya bowena eo ba bang ba kgolwang e le ho tsitsitseng ha boitsebiso. Mona mang le mang a ka pheha kgang ka maikutlo ana, empa o ka tjho mmino wa hae o etsa seo Foucault a se etsang. Mmino wa hae Dylan o mo sireletsa ho boyena e leng himself, boyena ba hae. Ke kopa re kgaotse kwana, re kgaotse hona mona. Nako e tlang video e hlahlamang re tlo tla re sheba barati ba ho itseba ho dipakeng e leng di-autophilia tse dipakeng. Re buile ka mane ka di-autophilia tsa tshireletso, ra bua ka di-autophilia tse lokolohileng. Jwale hona tjena re tlo tla re sheba barati ba ho itseba ho dipakeng le di-autophilia tse paradoxical autophiliacs. Ke kopa he se ke wa lebala ho sa subscribe, ke a kopa ho fihlela re kopana hape ha elale.